Dobrodošli u novi klip i u današnjem klipu ću vam pokazati kako skinuti jednu od najjačih igrica za današnjicu, a to je GTA 5. Znači, to je jedna od najjačih igrica, ovo nije original verzija, ali dobro, jedino što se razlikuje od original verzije je što nema online, sve drugo ima samo nema online. To je mene malo nerviralo, ali imate sve da kupite na Instant Gamingu za 1500 dinara. Znači možete i tamo da pogledate, bit će vam link da je u opisu. Znači treba malo jači kompjuter, 4 GB RAM, neki dobar procesor. Bit će vam potreban kao grafička dobra, 1 GB ili 814 MB. Sve jedno, sad šta treba da uradite, jeste ovako. Sve što treba da uradite jeste da odete na ovaj link dole u opisu. Evo ga. Bit će vam dole u opisu i kada dođete ovdje, vidite da je moj miš, idete na ovdje na Get This Done. Znači kliknete na Get This Torrent i kliknete OK, stisnite i počet će vam da mi se skida. Sad ako nemate torrent, morate da imate torrent obavezno, ako nema, morate da ga skinete. Znači, evo meni već počeo da se skida ovaj GTA, ima 19%, ni ja imam original verziju, ali kao čekam da mi se ovo skine pa da igramo to. Sad, vi, kao što sam rekao, pogledajte na Instant Gamingu tamo koliko je, pa vidite. Znači, ako ga skidate non stop, bit će vam potrebno oko 5-6 dana. Da nagasite kompjuter, znači da imate onako solidan internet, 3-4 MB. Znači imam sad 9 MB, tako da ja sam ga stavio juče, a ovo vidite već ima 19%. Moj drug još malo, moj drug je skinuo, pa ćemo još malo da igramo zajedno na ovo zezanje po gradu. Jedino što to možete da znači jedino malo je što nema online. Sad vi možete da kupite, nije skupo. I pogledajte vi tamo na Instant Gamingu, imat ćete link obavezno dole u opisu. Pa vidite. To je bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se svidio, obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo, puno pozdrava do sljedećeg klipa.